أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आदमिरे वागदकिन हम जीवा मौदूअ की मरहंद वकुरमा मरत तैयार माय अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुनिया के हयाई अल्लाह ने खल्क करवा फादि मारुस खल्क करवा भवनी कीर्त कुरान मुल्क सूरत का माय अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवा गवा फने फदई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इकलांग ay puluga werikama raskam wa farai matirodikam fiye wa huwa ala kulli shay'in qadir. इकलांग komme kamme kuludum wante odigam wa raskalange alladhi khalaqal mauta wal hayata. इकलांग दुनिया एकलांगे मारूमा आदि मिहायां खल्क़ करो बिरस्कलांगे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात मराई मिहायां खल्क़ करो बिरस्कलांगे मान अल्लाह लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यबामी हम पुरा एम्मे हेयो एम्मे रंगलो अमल को मुलदी कुम बैतो इम्तिहान पुरा गुमट्टका एवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मारो खल्क़ कुरबी ay दुनिया के मी हयाय अलमन टका लेबे एकमगे एम्मे बड़ो मकसद की अलमन तेरे एम्मे हेयो अमल कुमुलदि कुम बैतो इम्तिहान कुरबो वही आखिर टका ay रिहलतुल खुलूद की दायमी दतुर आखिर टका पुराद तरकी दायमी दतुर इधर टका मी वक्ती हयात का एम्मे बड़ा तैयार होनी एम्मे बड़ा मसई कोनी कुंबई तो इम्तिहान करबो मटकाए दिन इसवदी आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम्मे फरतमस गन्नवा फनी मारुगे वाह अल्लज़ी खलक़ल मौत मारो खल्क़ करो बिरस्कलान नसिलवर दावनी की वह फुरतम हयात गवाह कनुगन्ना अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत मिगतन नास अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात मारो खल्क़ करो बिरस्कलान गादी दुनिया के मी हयाय खल्क़ करो बिरस्कलांगे ilmu bidawani maroga wahaga isfa moti miaya tuga
Mistakum maramidu ghafil wafawati Mistakum emihunge nimung oikota meduga ghafil wafawale bodokamun Almen ibismi hakan nege umur ga baki kihad wa hikam moti ibismi hakan nege abadu wasmiti bani hama moda tiben jehni tayyar wege midatu hama komme waqtikas nimman jehidan kan tayyar abadu wastiben jehni enna waswara gina bayabu mi duniyege hayatu gan wata mi diri unuge kandatta hoga miwani masghul wafa akhirin mating hadan detifawani warag gina bayak adi bayak warag gina bayak udeke gotuga emi hunga ajaluga adi warad tambes eboy adi giyamay bes annani warad wahum Allah subhanahu wa ta'ala kiri Qur'an ga wahyi Qur'an ga wafawani innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba emi hunde kene giyamay duha ki warad durga wa duha kamashe giyamay adi annani warad lahum kamare emi hunde kene innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba timang Allah dekodi gannawani giyamay mani warad duga kamashe emi ma insan emi hunge nimung Allah subhanahu wa ta'ala kiri tu Qur'an ga warag gina ayat ga handuma kuddwa fawe adi ekamat tayyar ma warab boda anggawa amur korba fawe kiri tu Qur'an ga ali Qur'an surat Allah subhanahu wa ta'ala e surat ga sadega addi hafsun ayat ga wahyi korba anggawa fawani kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafsaki maruge raha libiganna niche komme nafsaki maruge raha yaki kobayat maruge raha mibunawani ei marwa bagatu insanang elibe vena ke kulunta mi vena ke kulunta mudibi hama ibesmiya ko mi dunia waikken wane marwa bagatu yanna maruge raha maruge sakaraita mikan tattahagi komme mihaka kurimatiwana kama komme mihakus eba gutukolo dekene raha komme mihaka besannan lubet nabiya sallallahu alaihi wasallam mi dunia wati wadagen nei wagutu nabiya sallallahu alaihi wasallam ga ambi kamalung Aisyah radhiyallahu anha bidarwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timang kamanan hadis ukurbiye fem fodek genne uma den tatte gai kamana fem fodek genne stewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge nikuri fulum e illa wadafodu ekalege faanuge ay fulum nangawa e kamwaru getiren ay pul debbewi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei heurangro alama itaw geterega himenigam wa alamatin ei insana qurana dawa gutun wada ena marat tayyar fa waqtu ena ge nikurin dahillu kirti mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kale fan ge nikuri bulung e dafudu nandawai kene faan gai pulo kambar getere lebbe tahi getere lebbe adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prabiye la ilaha illallah la ilaha illallah ya Aisyah inna lil mauti la sakarat hama kahum marabbe Vena ke kulunta ke ebahi marwa wagutaki ven muri kameke insana ke furana malakul maut gufan egendawa wagutai hadaha ven muri wagutaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima furana hasiganda wakiwa wagutu Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafse maruge rahdi bikanna nehbi ma furana da bawtu komme nafsa kabbes
mi sakarai tengwata mi wena mi kekulundaka korimat lenjen lobeti mai nabiya sallallahu alaihi wasallam abis mi wena kekulunda ekade kefara bes korimat mi adi kobato ummatu ge hemmi hunna mikang hunna ne kotati ummatu ge hemmi hunna mikang hunna ne kotati kobato ehembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadus du'aful qurabba Allahumma habbin alayya sakaratil maut adwa gangulwa ila miraga majja maruga sakaraita lui koddebande maruga sakaraita lui koddebande bahi marumati amang qurabande marumati amang qurabba dunia wakiwa wabutaki fase hagama lui kan libikam wa fawari wabtikam wa ibabut labban de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa qurabba he orangalo ni umegga unna wa alama itakir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koddebi egotung emme furatam alamataki la ilaha illallah mi kalima furumati marwadi wa nasib limu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah emi armi dunia wa kiwa wa to ena gudulung ena emme fahum buna bahaki la ilaha illallah mi kalim furukam ga wijjanama surga wannane bima mi bolugam wa nasibe la ilaha illallah tauhid ga kalima furu kium ga nasibu ibn fahwa ga diluma ki wa rabbul nasibe ngai mi nasibu irada qalbiya libigandane ma Allah subhanahu wa ta'ala hawlakan nawagata la ilaha illallah ya la ilaha illallah kalima furaik gota dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala minasib debawan la ilaha illallah kalimah hurmatiga dunia wa nasib Allah subhanahu wa ta'ala ifada alunna debawan ima furatama ala min la ilaha illallah al-qawl sabit kama Ibn Abbas radhiyallahu anhu widarwani يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا دي آخرة غاوس القول الثابت بهي لا إله إلا الله كلمة فلون إيمان بعلن الله ثابت كان تبوان بهي إيمان صالح يعملكم غلو إخلاص dari تقوى صالح ورون إمي هنن راد قربيا الله سبحانه وتعالى tauhid wa kalimah hurmati marwati wa nasib Allah taala debawan hame kota kurin dennai fadai marwa wa tuga nikurinda hilum mius he ora ko ni hume alamatan adi hukur wilere gan wa ta hukur ruwa hoga marwa wa nasib mi hakan libigan di iloran midal wani amu kong heo amal hurmati ga demitibe mi hung ifadami hakum salakan hukur ruwa hingga hukur wilere ga marwajana balare he orang kalau kamang enang ini itu marwiyan dami aku suku ilere kamarwadan kurdu he kamarwadan konde mikam bina phone ni he orang kalau mi nama du mulai he orang kalau mi hum marwa pakwe kino dua hati kurdu suku ilere kamuga wijana ma he orang kalau ni mikam ga nabi ya sallallahu alaihi wasallam kodwa hamai kota jihad ga maidan ga syahidu jihad ka maidan ka sayyidu furatam letika iki huriha fa darani fiwa huriha fa furatam letika iki ehim Allah subhanahu wa ta'ala mauga shahid wa mi hunna mi dibe matweri mai daraja ke bodo kamu karena madu kurun besne shahid wa da mi ha ka karena madu kurun besne e karena madu mi kurani fa wa rahmatillah ena fa fasri riha fa furta mede tikai riha fa mata fo yege ima den hamay ko tan hewa amalik ke mati ga marom ga nasib lim
heo amalik gemati ga marung nasibul misalaka sunneng alokan tetapura minyak beri alokan tetapura mati ga ina demi hubda marwati sunne roda im sunne rawati sunne re alokan kurung kuruang kiyo heo amalik kurang farai kan hubda la ekamu ga mati ga ina hore marwati ilor bidano ya sunne alokan tetapura ngade mati be Zakar rawati sunnah adenu wase amal takurung buang ki umaz kurma astaghfar kurma ege ikurung sodagai kurma adire alokan kurma sunnah alokan tetang ada kurum matiga demiti be miyo misalaka ena balibung gesab ekankan nukurwe tu wahing atwada balibung gesab ekankan nukurwe tu wahing atwada ne bijakam ga walama baliwam ke kuring ena ekankan kumulun kamuga wanama e baliwam ke sabon nu kurwe wastu ama kuring wastak kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga himenikendan ema ego tuga misalnya ka balihaluga bai sunneng alokan tatan nu kurwe ena marwe dia kamuga yes he orang kalau niumeng ena Allah ga hadratung edibuni ena yati baliwma hamayabes sunne roda hifar realo kanko warab gina he amal takko sunne galo kan takko ngumi he badi mu sabang ena ikan tan nukurung kam gawes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ekam sawaba darma ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratum emi hakan dibikindan ekam almun maruge war dakar abadus almun si kuligan water Wisnu ga bain dan jehe kamaki kong me wagte gawas Allah abadal kon jehidane abadu smiha hunne jene kamat tayyar abadu smiha hunne jene kamat tayyar hama kong me wagte gawas Allah subhanahu wa ta'ala hadrat dima badal kon jehidane kan dane kan hunne je embe kirtu Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahyi qurban gawa fawli Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu Hadiah kefan widar wa syekh hama karun tiaba minum marat birung filan dua maruk Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu Hadiah kefan widar marat tiaba minum birung filan dua maruk Fa innahu mulaqikum fa hama karun tiaba minum nabaddal Qur'an يبان هنا بدل القرآن مرقوم بتاك مقدس الله ولو كنتم في بروج مشيدة قد فدت هلا تهكم بدل نواي بكن مقدس مرودا نتي بيرون كس ورقة هلا يكم بدل فلا وقدس مرو بدل القرآن إما فإنه ملاقيكم فيحمرهم مرو يبان هنا بدل القرآن ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة dan sirrai far mulad den wadigan nawa Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat tiban mungkin dewen summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun dan tiabami hunna bayan koddewan khabar dewan tiabami kumurun kantat dunia kalau menge amal tahu ikhlas dari kamu hari mimbar besar mendakannya kau bayar ranggalak kurang kantat kau bayar gos tung kurang kantat hati nege maru mafahga mikan kantin faisala begendani mikan tetap faisala begendani maru mafahga kau bayar insan ayat sawab libe kota ranggalak kurifa hari kantat kau bayar sawab dharmain libe kota ikhlas dari kami nanti kurang orang tetapi kepada kami mihuriha kami faisala koddewan fayunabbiukum faitiabam nabayan koddewan bima kuntum ta'malun tiabam kumurun kantat bima Allah wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam warad ginaing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade gufan ge sahabi be kanna mukhatab ko maruge wa murdakka warad ginaing
adi khutbah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ginai ni maumu ga irshad Muhammad tere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mistakuna maruge waharata handuma kodderba akhare mata handuma kodderba ekale pan sallallahu alaihi wasallam arun menge terenge pesmiya ko hipura kanwane marwi ma hisab nimniye hipura kanwane muling a hayatik ke fesungei Umar Ghafan dari kanung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warahawari tabwari sabudwari ilmuri kelikfanati kelikfan darani bappa ko Umar Ghafan awahar muwaffaq bappa ko Umar Ghafan awahar muwaffaqa Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratuka doa dan mengendewi bappa pula baddal koddebat huwa fin fuluka bappa pula baddal koddebat doa karone kende vidaroni sali sonang boidu hogre bappa ko fini wada gati huwa fin fuluka bappa pula ruwa dini bappa pula waharai walakum farigin Allah ka hadratuka doa dan mengendewi bappa pula baddal koddebat Bapak dari pelaye awahari walaupun kerigin hami wabuka hamas sab kitab kan tatakai maskulun sab kitab kan tatakai ini orang bidaloni ibe kalna fen oda ganna hobi purta hoga agi gaitan munna agi gaitan an batwa mbi ma maru maki ekko takau pusni humen muling a ayatin ke fesungei Islam kantet nimikan dani yakin marumaki muling a ayat gefesum kamga wa nama adi awalun nangwe reklatul khulud kamga wa nama evi daimi datwakat kammi dunia hukumakan bidani de embe kamga wa nama hayai mohon mattaka awalun menge bajhe ham warubani ma hayai mohon mattaka warubani menje Warabbudak masai korenje akhirin बहुत मट्टका warabbudak masai korenje ehim bekir itmai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalung ngi wada gannawane ebe kalung hangrama takan nokoda gannawa yus ebe kalung hayya roleng nokoda gannawa gian imbulan na kutakan no Marwiyasya kama ngai dunia pura akhir maben dunia ka huddas komme sedua ki marwan doe ngam yakin mas dunia ka huddas komme sedua ki marwan doe ngem bima miyadaki hangrame kunna doe ngem jekam gawana hangrame ga maidan ga shahid ko masaliki Iha materi dharma sawab ini bikin tadi. Ikutum sahabi bekedi ke wahad dan nawalana. Jabir radhiyallahu anhu babbahu Abdullah. Jekade ke fano. Uhud hangraman nakodagan nobegen iriga warab bodat tayyar wadagan. Uhud hangraman taka Jabir Ghafan ke bakpa ko warab bodat tayyar wadagan hangraman wadagan ningirega ikade Ghafan orang ira wahar berpisah nama ada fangka warad dambar ke wadagan riyal pan perpa dan Jabir Ghafan Abdullah hadis nama ada fangka hangraman ke hidung ko turkur Hadis nama dafur kadang tuan hamram ada hidung kalau turbi. Abahan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat pada kita mattaka. Hamram ada maidan pada kita mattaka. Balla ami khabarunna विदान योगी के तो हम ले के आए
rega harna fenijja haran shahid wa rega harna fenijja haran shahid wa embima ekale gfanu ke ebbes gala kamboda wada gata menne mi huwa fen fulga mi feni wada gata kantatta velindum masse nunne purin denne me komme seddu haki marwala da baytun ega woriya e mahangurama ga maidan ga shahid ke darajani mungiha purin maten ei subhanallah embima fadis namaz appo ekale gfan dan itu intizar boromenne het mahangurama ge hedun kodu Kurba Jabir bin Nabi Jabir ki am suwam rubu jengai te rasada fatara Jabir midal one dari gula Jabir bappa miya shahid weta miya to hamra ma ga bappa shahid weta embi ma mammaya parang he hukum itecce mammaya parang he wacce den tibbe us anhen dat be ko hai anhen dari kon tibbe kamar riwayat Jabir ekane firihin pe ko idawe ukhudunna he hukum itecce gedere kangkang rangla pada hatecce dari pura bappa nei babutuga bappa ki diye subhanallah ibbis kala has kam gede faan ko koda ina Allahumma wa jihad Allahumma wa jihad ina koda ina wani den Allah ami kamunna salam korba dari kami Jabir wa salam korba gede faan kam dari kamunna salam korba nu koda isa hingga koda ina ami kamunna bawar Abdullah ya koda ina dan kalian kemana udah ketemu kami kamu minta nawani Arab dan badalwani kong ngerapoi Arab demi hantar badalwani kong ngerapoi Abdullah bidalwani rada perbiya Arab demi hantar badalwani surga Arab demi hantar badalwani rada perbiya surga mihek kehidupan ikhlas dari kamu wajnama Allah Taala ekamat taufiq dabba ekade gufana ke fini oda den nay wa muruga shahid wa ta amra embima ekade gufana bes kampuru oda den nay amra ma shahid wa janama ekade gufana libe matel sharaf ngai ami hamle ge ay den suwar go inge badal wala wallawa amra ma ge maidan ga ekade gufana warang himpar perwi foto kedua hoga warang himpar perwi shahidu bi haidi habe kalung guderega foto hamra ma shahidu bi haidi habe kalung guderega Jabir gufan gappa Abdullah gawai dan hamra ma kangkan dimi demo hoga Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya malakuti alam bekangkang Allah anggawan malakuti alam bekangkang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Nawa hadis rukun Jabir ade kefaran ingi wada dan Nawa to ade kefaran bappa ko miedu mi hangura ma shahid wada ketemu Allah subhanahu wa ta'ala hain kurumatin jale gufanu babba baswahi program hain kurumatin jale gufanu babba Allah taala baswahi program timang Allah taala timang Allah hadratullah tiba berum kami diwahatan hade gufanu ingwada dan nawa doe hade gufanu babba Allah hadratullah dennevi kum kamakat hade gufan babba Allah hadratuka tannabi iballah mila benumani adives sefar dunia embri dashe hangurama ka maidan akos Islam din matveri kurumattaka jihad pura mai begwa Islam din matveri kong iballah hoga kalima furu matveri ko iballah hoga dinam nasrudin mattaka hangurama ka maidan dan adives benu emi madi far dunia furu pada par hade gufan babba Allah subhanahu wa ta'ala anglafiye
Timan Allah hadratan yang beri atu jamiah dengan dunia yang beri tiu mendete. Dunia yang beri tiu mendete. Maru mafahatan yang beri dunia yang tiu mendete. Kalau kemana apa kalau Allah hadratu kadan nafiye ihim wajjana madeng itu rabbenu wa kamendete. Kam itu rabbenu wa syahid ke darajah Allah dabbafi. Syahid ke darajah Allah dabba. Surga ke main maqam tadi Allah dabba dengan itu kami itu ben mandi terben wa kami subhanallah yang bima Allah subhanahu wa ta'ala gedi matwere ko mattaga ekale gafan Allah agmawa ina ko wada ima abadus maru handu makoran jehen adi marat tayyar jehen abadus marat tayyar hunna mi hago abadus miya hunna ni warang ufalu ena hunna warang ufalu miya hunna ni abadus ena masak korani dua hen oikan danek ena masak korani bi manonto Bilal radhiyallahu gelefan maruga alas kamruga unno niko gelefan bunabeden gelefan mara hadwi tanahe gelefan kami kambal dan widar dan den we kamga moto widar we kamga holi hitam ay bodo kamay denge kamana ni sa dan Bilal armana wa wedani Bilal armana wa wedani hara gelefan ka hal ko wal terabinya wa husna holi hitam ay bodo kamay enduka Bilal gafan widar holi ko falik ke bodo kamay kamana ay holi falik ke bodo kamay Madama Muhammad gafana ikade gafana ka sabuna badalwa Madama yaki Muhammad har marwajjanama madama yaki Muhammad gafana ikade gafana ka sabuna imme heo ekori rangalo me ganna badalwa ma hori ko falik ko kama ami kamida ko hitam ek ko Bilal haruna wa Bilal wa dal hori ko falik ko kama Hulu falik di bulu kamai. Embi ma heo amal kurumati gai wedam tibe mihum na ufawari kananna adi pada mihum marwong we kuriyab we semihum nang isyarat kananna ne mi dunia dengan mihum wakti wedane kamai. Isyarat kakai ke mihum wasiyai ko kantat Quran. Wasiyai ko kantat Quran. Isyarat kakai ti emihum kuriyam pura bodam parat tayyar we demwan boli imme fahu tayyari tab semihum wa Allah subhanahu wa ta'ala hadratullah warang hewa warang mai paine makir timai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge asau be kalum iddu higga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi janazah ge be kalum gairi wadagin be khalige wajja karnama dukun mufhoga den be kalu wadagan nabi janaza ga yawa be kala borfo lebo mataka wadagan den be kalige sando tirikon lebbi habbalo teriya den fas alamun dia wagutoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukur bi kamar riwayat wani Istaghfiru li akhikum ya bani gakhaya fa usmadidan nawar istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita adi ena sabitukan tibbato khabbalaga ikrare swartaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka Kabbalaga korwe suar taka itin suar pumi yakawas korwe ne kabbalaga ima it korwe suar taka ena sabi tu kan debato jawab ena itu sabi tu Allah tu ena Allah debato doa qur'ane wasalu lahu tasbita ad sabi tu kan debato dia babi doa qur'ane bima inwar bidara nikam wisna she
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke yo hal koroga ekhale gfan sallallahu alaihi wasallam ashabe khalna mihig wardam dia wagutu ena ge sando tiribul no foga fas alam dia wagutu ga e hadis qurbiye dia bayan ga khaya fa fusamo idan nawashe dua qur'ane na sabit bande dua qur'ane fa innahu al'ana yusal fa yahmataru mihar ina suwal wa farabi ina suwal wa farabi mihar wallahi ebe kalung adi bitibi itibbi tanga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tanga gina irab bijjata subhanallah gina irab bijjata mihar suwal wa ni ena ya awad doa qurash embi ma mi kankau mi gani maru makini umennu ngai a hayat difishun ngai muring a hayat difishun ngai maru foga furanata barsahoga biwani barsahoga furanata virus furanata ifrana baddalwe fahum marwada mim gufran ta kurim marwi mim gufran ta baddalwe kurim ismadiya mi hunna fahum da mim duniya ka khabar ta gen gostwa subhanallah aw min ga mai ka fay wani ma kurim marwi goswa ay fahum mi marwada mim gufran aw min ga khabar ta furan ta duniya aw kurim furan ga alim ga baddalwe dunia kamu fokus ibadah adi marwa fokus furanata ifrana badal khabarta dan embiya barzakhuga Allah hadratuga furanata wani kiamat ajende bima marumaki niumen mungkang iya hayat ke firunkan dane abadus marat tayyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miru alwan nuqaddu billah waragina kantatta ebahuri sawab liban kunna waragina kantatta alwan nupong ebadu billah madama suraga vanmattaka giyamina warak kuda kami madwada dadi kuda itu kolam madwada kita narani kigado subhanallah ikkala ga ko ifra kullam no ga sawab libni ikkala do me miha ke janaza go timandi ena ke janaza ta pa ma yagin was iti ko ha mai faini mihen gos kiha kan ta hunna timanna ge mi unga punya rodai pos arafah do saya aswa do min do he rodai pa da puno gam hada sawab dharma di bima fahum dan kita mewarakan kita berarti ikan kami nana bima akhir taka masjid kurang mati dunia Allah debba dunia kami bagus kita debba be bagus tu bekar pun lambi bagus tu kebenung heo tu ga ifambi giamit buah akhir tayyar mataka akhir kamyab wani bagus tu kebenung heo tu ga ifagi mi namaz takar rangla rakka teribe sunnan alukan takar rakka teribe akhir kamyab wali Allah haram kurang kan takar duru nahi kurang kan takar duru hedibe akhir kamyab wali fardu alukan takar ki alun sunnan alukan takar rakka teribe akhir kamyab bima Allah subhanahu wa ta'ala adil wali darbar Allah darbar ki bima Allah subhanahu wa ta'ala wahai prawani wattaqu yawman annam idduhat yaman bil wadi tayyar wa turja'una fihi ila Allah ay duhika Allah wa adrat yaman gendwen duhay yagin was annal duhay kay thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun den komme nafsakan nafsa dunia ka koffa wa kantat ta furiham ujura Allah subhanahu wa ta'ala
Wahum la yuslamun nabi hunna wa hama ekko tatabbas be insaf kamen korre ibis mi agam be insaf kamen korre imbi ma Allah taala wa ikromani wa in kana misdala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib Revi ottalegge bimbawa kuda kammiya ko fotas ataina biha ekame gennawa musri ekame gennawa wadi Allah ataina biha wa kafa bina hasibin hisab billemati Allah fudi odike bima marwan kan dana abadwas alun nga amal tasida korbi tauba wawi korbe fa matam Pura fa matam kaum betu hakos nubaya kantet tawtang inta insana hunawli gendan embi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko haidi hafar mo sate kafar tauba wada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ima emme muhim tantang ei marwan kan dan Nabi hay kamat tayyar mattaka uffa matam tauba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Fa in tauba wa biha fa in nimmi hafala. Fa in tauba wa biha iblis wa in nimmi hafala. Dua ada hadiah baru sate kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iba ala bodoh waktu dua hengan nanti madokoram bi waktu aku tengan nanti madokoram bi. Saya kami hak orang biar kita kan tetap menasihat orang yang menentikan tetap budaya mereka Wisname kami kan gak budaya Subhanallah kehem Wisna budaya timaya ikan kurung budaya yang bagus lebih budaya dari boleh pun timah apa betul kurang jahitan emang kihader emang itraf Wisna pun menjadi kami nuria wahab tahu bahwa Man Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan lagi gina-gina maruh antum Al-Quran akhirin antum Al-Quran adi maruh fudin anna wal hayat ranglat tayyar wadan tibi bayar pengkadam pas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik